kuva tariki ya 11 Kamena umwaka wa 2026 kugeza ku itariki ya 19 Nyakanga muri uyu mwaka n'ubundi isi yose izabihanze amaso ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique ndetse na Canada, nuko hazaba hari kuberamo imikino y'igikombe cy'isi gitegurwa na FIFA World Cup. N'ubwa mbere icyo gikombe kizaba cyakiriwe n'ibihugu bitatu kandi n'ubwa mbere kizaba cyitabiriwe n'ibihugu 48 kuva cyatangira mu mwaka w'1930 aho icya mbere cyabereye muri Uruguay. Kizakirwa n'imijyi 16, ni ukuvuga 11 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, 3 yo muri Mexique ndetse n'ibiri yo muri Canada. Uyu munsi ndashaka kukubwira ku byo wamenya ku itsinda A rizabimburira yandi makipe mu gukina, dore ko kibera mu matsinda, kizaba gikinwa mu matsinda. Mu gihe hari kubura iminsi 16 ngo iki gikombe cy'isi gitangire, ibihugu by'inkwakuzi ubu ngubu birarimbanyije mu myiteguro yo guhatanira rino rushanwa rigiye kuba ku nshuro yaryo ya 23. Ni igikombe cy'isi kizabera mu bihugu bitatu nakubwiye, USA cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexico ndetse na Canada. Muri iyi nkuru ndashaka kukubwira ku byo wamenya ku makipe ari mu itsinda A, ari naryo rya mbere ririmo Mexique, ririmo Afurika y'Epfo, ririmo Korea y'Epfo ndetse na Repubulika ya Czech. Igihugu cya Mexique, mu mateka y'iki gihugu cya Mexique, ikipe bita El Tricolor yakinnye umukino wa mbere muri iri rushanwa ihura na Guatemala hari mu mwaka w'1923, itsinda ibitego 3-2. Mu mwaka w'1987 babonye intsinzi ikomeye mu mateka yayo ubwo banyagiraga Bahamas ibitego 13 byose ku busa. Ariko nayo mu mwaka w'1961 Ubwongereza bwayinyagiye ibitego 8 ku busa. Iyo ni Mexique cyangwa Mexico iri no mu bazakira rino rushanwa. Kugeza ubu ngubu Mexique iri ku mwanya wa 15 ku rutonde rwa FIFA rw'ibihugu byose ku isi uko bikurikirana. Umwanya mwiza yaba yarigeze kugira hari muri 2004 no muri 2006 ubwo yabagiye 4, mu gihe umwanya mubi yigeze kuba iya 40 muri 2015. Ni inshuro ya 18 Mexique igiye kwitabira igikombe cy'isi mu mateka yayo, nyuma yo kucyitabira bwa mbere mu mwaka w'1930 kigitangira gukinwa, aho yageze kure mu irushanwa muri 1/4 mu mwaka w'1986. Inshuro yakurikiyeho yarahanwe. Ni inshuro zagiye zikurikiraho yageze muri 1/8, ariko muri 2022 yaviriyemo mu matsinda. Mexique yabonye itike y'igikombe cy'isi idakinnye amajonjora kuko iri mu bihugu bizacyakira. Umunya-Mexique bita Javier Aguirre n'umwungiriza we Rafael Marquez batoza iyi kipe ntabwo barahamagara urutonde rwa burundu rw'abakinnyi bazifashisha. Mu b'ingenzi batarenze ingohe harimo umunyezamu bita Raul Rangel wa Chivas, Julian Araujo ukinira AFC Bournemouth mu bwugarizi, hari Edson Alvarez wa Fenerbahce ukina mu kibuga hagati ndetse na rutahizamu Raul Jimenez wa Fulham. Mexique izakina umukino wa mbere ihura na Afurika y'Epfo tariki ya 11 Kamena, ikurikizaho Korea y'Epfo ku itariki ya 19 Kamena, mu gihe umukino wa nyuma izawukina na Repubulika ya Czech ku itariki ya 25 Kamena 2026. Nkubwiye kuri Repubulika ya Czech, ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Czech bayita Our Boys cyangwa se abahungu bacu. Yakinnye umukino wa mbere muri iri rushanwa yitwa Czechoslovakia hari mu mwaka w'1934, iri kina yitwa Repubulika ya Czech muri 2006. Iyi kipe ntabwo ikunze kugera kure muri iri rushanwa, dore ko umwanya mwiza yabonyemo ari umwanya wa kabiri mu mwaka w'1934 no mu 1962 yari Czechoslovakia, ariko nyuma yo kuba Repubulika ya Czech buri gihe iviramo mu matsinda. Kugeza ubu ngubu Repubulika ya Czech iri ku mwanya wa 41 ku rutonde rwa FIFA ku isi. Umwiza yaba yaragize ku rutonde rwa FIFA n'umwanya wa kabiri, aho mu mwaka w'1999 muri 2000 muri 2005 na 2006, ni mu gihe umwanya mubi yaba yaragize ari wa 67 mu mwaka w'1994. Iyi ngiyi ni inshuro ya kabiri igiye gukinira irushanwa ari Repubulika ya Czech, dore ko iriherukamo 2006 kandi icyo gihe ntiryayihiriye kuko yaviriyemo mu matsinda. Repubulika ya Czech yabonye itike y'igikombe cy'isi nyuma yo kuba iya kabiri n'amanota 16 mu itsinda L ryo mu ishyirahamwe rya ruhago y'i Burayi UEFA, ikomezanya na Croatia yari iyoboye n'amanota 22. Umwenegihugu bita Miroslav Kaubek wongeye gufasha ikipe kujya muri iri rushanwa nyuma y'imyaka 20, yakomeje kugirirwa icyizere kugira ngo azayifashe gukomeza kwandika amateka. Kugeza ubu
nawe ntarahamagara abakinnyi 26 azifashisha, ariko mu b'ingenzi bitezwe harimo Adam Horozek ukinira Hoffenheim uri gukiruka imvune, harimo Hugo Soshulek w'imyaka 17 ukinira Sparta Prague, harimo kandi Alexandra Sojika wa Victoria Plzen ndetse na rutahizamu Christophe Kabongo ukinira Mlada Boleslav. Our boys ni ukuvuga iyi kipe y'igihugu izakina umukino wa mbere ihura na Korea y'Epfo tariki ya 11 Kamena, ikurikiza Afurika y'Epfo ku itariki ya 18 Kamena, mu gihe umukino wa nyuma izawukina na Mexique tariki ya 25 Kamena 2026. Birumvikana Repubulika ya Czech igiye kongera gukina igikombe cy'isi nyuma ya 2006. Afurika y'Epfo, ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo yitwa Bafana yabonye itike y'igikombe cy'isi nyuma yo gutsinda Amavubi iwayo ibitego 3-0. Ni ibitego byayihesheje amanota 18, kiba igihugu cyo muri Afurika cyakomeje gifite amanota makeya. Bafana igiye kujya mu gikombe cy'isi ku nshuro yayo ya 4, ni nyuma y'1998, umwaka wa 2002, 2010 ndetse na 2006. Muri izi nshuro zose ntabwo irarenga amatsinda. Iki gihugu gifite amateka cyihariye mu mupira w'amaguru yo kuba ari cyo cyonyine cyakiriye igikombe cy'isi muri Afurika. Icyo gihe hari mu mwaka wa 2010 cyegukanwa na Espagne. Icyo gikombe umutoza wayo wa Bafana yitwa Hugo Bros w'imyaka 74 umaze imyaka 3 ayitoza, amenyereweho kwifashisha abakinnyi benshi bakina imbere mu gihugu ari n'abashaka kwandikana nabo amateka muri iri rushanwa, agahita asezera muri aka kazi. Kuri iyi nshuro mu bakinnyi bahanzwe amaso azifashisha harimo Ronwen Williams ndetse na Teboho Momowena, abo bose n'ab'ikipe ya Mamelodi Sundowns. Hari Makanya Orwetu wa Philadelphia Union yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakaza kandi Sfefelo Sitole wo muri CD Tondela yo muri Portugal ndetse n'abandi. Afurika y'Epfo iri ku mwanya wa 60 ku rutonde rwa FIFA. Izakina umukino ufungura igikombe cy'isi uteganyijwe tariki ya 11 Kamena uzayihuza na Mexique, ikurikizaho Repubulika ya Czech tariki ya 18 Kamena, mu gihe izakina na Korea y'Epfo tariki ya 25 Kamena. Iyo ni South Africa, abahungu bayo Bafana. Kipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo izakinisha abakinnyi biganjemo abo mu gihugu imbere bakinira club ya Mamelodi Sundowns. Ikipe yindi nshaka kukubwira ikindi gihugu nakubwiraho ni Korea y'Epfo. Ikipe y'igihugu ya Korea y'Epfo Asian Tigers ni umwe mu makipe akunze gutungurana mu gikombe cy'isi, dore ko ubwigiye irukamo muri 2022 yageze muri 1/8 nta wabikeka, nyuma yo gutsinda Portugal ibitego 2-1 bigakomezanya hasigara Uruguay ndetse na Ghana. Korea y'Epfo ni ya 25 ku rutonde rwa FIFA, yatangiye kwitabira iri rushanwa mu mwaka w'1954, igiye kurikina ku nshuro yayo ya 11 kuva mu mwaka w'1987 ntirarisibamo. Korea yageze muri ryo ni umwanya wa 4 yabonye muri 2002. Icyo gihe yari yakiriye rino rushanwa ifatanyije n'Ubuyapani. Rutahizamu wayo Hwang Sun-hong ayifasha gukora amateka yo kuyifasha kugera muri iki cyiciro ikifuza kongera kugeramo. Iyi kipe itozwa n'uwo bita Hong Myung-bo niyo yonyine iri mu itsinda yahamagaye abakinnyi bose izifashisha muri iri rushanwa. Mu bakinnyi izagenderaho harimo Kim Min-jae wa Bayern Munich, Jens Kastrup wa Borussia Mönchengladbach, hakaza kandi Hwang Hee-chan uyu nguyu akinira Wolverhampton ndetse n'uwo bita Lee Kang-in wa Paris Saint-Germain PSG. Imikino yayo izahera muri Repubulika ya Czech ku itariki ya 11 Kamena, ikurikizaho Mexique ku itariki ya 18 Kamena, mbere yo guhura na Afurika y'Epfo ku itariki ya 25 Kamena uyu mwaka wa 2026. Birumvikana ibibuga bitatu nibyo bizaberaho iyi mikino yo mw'iri tsinda. Ibyo ni Mexico City Stadium, Guadalajara Stadium byo muri Mexique ndetse na Mercedes-Benz Stadium yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi nagenda nkubwira usibye iri tsinda A kandi nkunyuriyemo gake nuko muri Groupe B Canada izakina na Bosnie Herzegovine tariki ya 12 z'ukwezi kwa Kamena, Qatar na Switzerland tariki ya 13 Kamena, kandi Group Stage ku itariki ya 14 Kamena. Muri Groupe C Brazil izakina na Maroc saa 6 z'ijoro ku itariki ya 14. Muri Groupe C
Wales, Haiti na Scotland tariki ya 14, Australia na Turukiya tariki ya 14 saa 12 z'umugoroba. Mu itsinda E, Ubudage cyangwa se Germany izakina na Curacao tariki ya 14 saa 1 za nimugoroba. Netherland n'Ubuyapani naho ni kuri 14. Haba indi mikino ya Cote d'Ivoire na Ecuador, Sweden na Tunisia. Mu itsinda H, Espagne na Cape Verde. Groupe G, Ububiligi na Egiputa. Muri groupe G kandi Iran na New Zealand cyangwa se Nouvelle Zelande. Mu itsinda H, Saudi Arabia na Uruguay bazakina ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa Kamena saa 6 z'ijoro. Ubufaransa na Senegal mu itsinda I tariki ya 16 saa 6. Amasaha ndi kukubwira ni amasaha ya GMT ku isangenga amasaha. Group stage tariki ya 17 za Kamena, Iraq na Norvege bazaba bisobanura, kandi Australia na Jordania. Ikindi nakubwira nuko mu itsinda rya K, itsinda J, Algeria na Argentine. Itsinda K ahubwo Portugal na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ni ku itariki 17. Tariki kandi ya 18 Ghana izakina na Panama. Maze kandi nuko nakubwira ko Uzbekistan izakina na Colombia, aho ni mu itsinda rya K. Hazagenda hakomeza indi mikino rero. Groupe A, Czechoslovakia na South Africa, abo ko bazagenda bakina kugeza tariki ya 25 nabikubwiye, kugeza amakipe asohotse mu matsinda, hakurikijeho noneho abazaba babashije kurokoka mu ayo makipe bakomeza kugeza kuri final. Ikintu nakubwira kuri iki gikombe cy'isi nuko amakipe amaje kugitwara inshuro nyinshi harimo Brazil imaze kuryegukana ibikombe 5 by'igikombe cy'isi, harimo Ubudage bufite ibikombe 4, hari Ubutaliyani bubitse ibikombe 4 mu kabati kabwo, Argentina nayo mu kabati kayo 3 biteretsemo neza cyane, Ubufaransa bwibitse ibikombe 2 bya FIFA World Cup. N'andi makuru ajyana n'igikombe cy'isi turacyari ngo tukupdating muri uku kwezi ndetse no gukurikira kwa Nyakanga. Iyi ni Kivu Waves official, kuri mikro Beato Emmanuel niyo mugabo. Urakoze cyane.